Jadi sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya. Kalau nggak subscribe kena baca lah kau. Enjoy. Tindung angin pot badehan mesurut megulung balut musim bah Islam be'tabah di Aceh be'tabah tetap ne ikut ulama ne sayang ne cinta ulama ne jaga beligom jacuca ulama nu jaga iman lam tubuh behase diyo betat nu harok ke dunia dilawung kalahi bangsa